Ketenat Enforcement Jogga Khasi Hills Autonomous District Council hakakat atari unaitung arjar pulai kalalap babun ngot ki jylla ki babu dukan Nongpoh Riboy District ki bakhayi klem ki trading license naka council. Lalap ikani gajing khayi bean ha gajing khenra trading license da ketenat Enforcement Jogga Council ha keleng ki jaka jong Nongpoh balalam khmado Enforcement Inspector uba V Bamon ha gajing adon lang ki pulit ke district. Kipulit enforcement kila pentip bahaka di jingkenra la syam babun kidukan jong ki jylla kila play bat khayi klem ki trading license badan ru ba klem pat apply ki trading license na do ba ki play kidukan kila pentip bagini kidukan bala lap ba khayi bean la ai da ka show cause notice ka ba panjing pensyai na ki halor ka jing khayi bean ya ka bala ai por shipo do khatsan sngi bakin jubab kani gejingkan ra trading license kandang yai beteng Nongpoh bat hakiwe jaka jong kathan Riboy District hinrai kila ong bagade gejingkan ra kan long ka kensan ban om don batip आना पड़ेगा सब क्या कागज के ऑफिस में 10 दिन बाद नाम लिख के ये दुकान बंद होगा ओके क्या लिखा है डॉक्यूमेंट अभी ना अभी वो दूसरा दो अभी क्या इसका डॉक्यूमेंट्स लेके पर्सनल डॉक्यूमेंट